Kweregete wa Kusto Mero Silas Kirimina ugite niberigirite bonus ya ate kachiringi murugotandatu mwanka 70 tabura directors babero babekirire wirane negatumirwa nindi tariki 9 chemurio nongelete Kusto ikedre igita na mbere gutegura itingwe ba directors bagutigira nibo kwingia mawirane arabedrite babekira kaita ka campaign mutugikare nandatoi Mwedi Juju kumantariki kenda bonasi ya majani regeri gutumirwa akiadia mukarigidwa kiama kia Kusto ja Mero Silas Kirimi ariuga botare mini bedegeri tetumirwete kunyira chiringi 60 tora bekeruirana nerekeria ba majani bada bajoketi obisi nyuma ya kithurano turenda kuwa bonasi ije tafadhali nije jaura bogite ichiringi 60 gwita mwanga maximum yetu ya 70 nonto iburikana reform tweta ya mbeja chietu 100% ire kariwa mweri shiringi 30 na 70 chia bonus kenda igana rekinya itukwirigira itarire bugito thomera bonus kuma tariki kenda gwito au tariki ubu twita chia kututhomera bwa tuthomera bonus ikugwiria murimi na tie kubutuma thura na twika moyo kwou director beto erekeria beto menya bugija utwa gendo tofauti nkurukia kiu Kingi Kirimi aliuga bonus eji ya mwanka jojo ibati kuri wana majani jarajenderwe nyuma ya bainga mwanka jwao jurane juwe tantatu atu tuirigirite kuri wa bonus na majani jaja ingirwe June ja mwaka juria na mwaka juria tutaigwa tukirwa majani jatendetwe na mwaka juju kwambiria njiraya iro toregire toro kairi majani jatendetwe ja story Mombasa na kaja kendwe je nikite oguri batu ote murimi ugete kirie rugono ru na mbeja chietu ikeni kwa nonto bakuga majani jateguri majani yenderwe na bubu athira ko ituriwe na mbeja ituriwe na kilo cha majani jajenderwe mwaka jwaje wa ingero jwa June bunge bura Kirimi agwetete ariuga mborea kana betrezere ja ukurukira factory chiao mwankira thaiji batona kaweru akiuga ni chereri mono ito kona ndi mweri jwe 10 twitite atuikaira fertilizer mindene tutirona no ndariri yayo kinyani ni kaira karire atia ibomba utwira jere ngai kuthira ninge etanero nino nande menyere ni buturetere fertilizer in time itutike kukara tukira wa injirene emerine ukinya Mombasa na tutiumiona mudiene ni mutongere ora ugite bota kiama kia Kusto bageta na mbere gutetera arimi na kuthujere keria barabara obisine nande kenda gutigira murimi uju wa majani na kugunikora kwagirite au twathurire pukeja kujukia inguge twaitire twite na maana nguge maana na itubutagete iguru kuona kethira buga perform jora bwatwirire ke reporter to wero rea kwa rieto ni mutuge kare